Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga kat pratrik risau arajar kat kendai, keyboard penyak. Jong ke jalan yang ba Shillong. Kila pen menapat ba baya kemet bedangsa jong u Archbishop ke jalan yang ba Shillong. Umus Reverend Dominic Jala on sawan penkit da ke Ling Sun Air India nakat Ling Sun San Francisco USA Shah Delhi. Batkan poi hakakat Ling Sun Hagwati hak arpo trik risau arajar kat kendai hakapor kumbalai beje jan miet. Dominic Jala kan sepoi Hagwati airport haka siu play kata haka arpo trik untuk menahi agakor R saukusan janmit or no IC. Agak digelentian berkeduk dengan Bishop Airport dan sepenrung Don Bosco Provincial House Guwahati sedang berjengguai berjengkuli mas nak bentai Archbishop nang tuan sa wan sya bernihat mencerung untuk kendiat anong po Muslim but and sa penrung hamulai parish dan sa penlong ke cingkuli mas ni antan belum lah kapor shikho beje kapor mir telah dengan polis wakataru kan semua but ka medjung Archbishop kan sa samir hayen jong yang kami mo antu intizam kuchimin but hakar poitrik dan step and sarai sya hospital nak bentaban pet kijindon kam bahasa bat sawanra apo cathedral jong gamarian ora Kristen di maneba hang ne apo cathedral badung kra ti kijing lejon tet di Archbishop kan long haka pulai trik kata Wednesday mo kata alang agapor shibaji no IC agapor shibaji no IC shibon sen upamai lebih baro kamtam berlayai wan berbor dan perang ini kubur cukup nak bentak juga kami jauh di barangan jauh di pajak berkhid berbuat cukup kiba kemudian midang paham bentak kesini yaitu information jintip sebelum Bishop prepare jauh dari India sebelum di India mo kan ada dua syai ni lalah keraiban ai number kadung pilapan poiki Bishop mo dikenai sedang baik Bishop di bawah masyarakat jangka North India apa yang menimba untuk sibajetik yang sedang jadi dengan kemaskan sebut pak kijing lek burong kijing ajin keren mo kijing ai kublai kadu naki kunhon beper mo di kanong kita ngidon atlik option kawai kelomba don atlik option kemudian ba dari Bishop Philip Neri di belong di Presiden Jongga CCBI di protokol kelombain sa long main celebration ini dan relada ima abanwan di ngidon lo Presiden Jongga North India Bishops Council tahu di Bishop John Mungachira Archbishop Jongga Guwahati.